Madame Louise Mushikiwabo numwe mu babajwe cyane urupfu rwa Idriss Déby Itno, perezida wa Chad witangiye cyane umutekano wa Afrika nkuko yabigaragaje. Madame Louise Mushikiwabo n'umunyamabanga mukuru umuryango uhuriweho w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa mu by'ukuri akaba yatangaje ko yababajwe cyane n'urupfu rwa perezida Idriss Déby Itno, perezida wa Chad yapfiriye ku rugamba mu by'ukuri arashwe n'inyeshyamba. Inkuru y'urupfu rwa Idriss Déby Itno wari perezida wa Chad ikaba yatangajwe n'igisirikare cya kiriya gihugu cyavuze ko yazize ibikomere by'amasasu yarashwe kuwa gatandatu w'icyumweru gishize ubwo yari ayoboye ingabo ze ku rugamba zari zihanganyemo n'inyeshyamba. Madame Louise Mushikiwabo abinyujije kuri Twitter ye yavuze ko yababajwe cyane n'urupfu rwa perezida Déby, ahamya ko yitangiye iterambere ry'igihugu cye ndetse n'umutekano mu mugabane wa Afurika. Yagize ati "N'umubabaro mwinshi cyane namenye urupfu rwa Marshal Idriss Déby Itno. Ati mu izina ryanjye n'iry'umuryango wa Francophonie, ati nkumurije byimazeyo abaturage ba Chad. Ati ndashimira ibihe byiza by'umugabo w'igihangange witangiye byimazeyo igihugu cye ndetse n'umutekano umugabane wa Afurika." Perezida Idriss Déby Itno akaba yitabye Imana nyuma y'umunsi umwe atorewe kuyobora abaturage ba Chad muri manda ya gatandatu yikurikiranya. Mu gihe cye nka perezida wa Chad, uyu mugabo yakunze gukora ibishoboka byose mu rwego rwo guhashya imitwe yitwaje intwaro. Nko muri Mata umwaka ushize yayoboye igitero ingabo za Chad cyafatiyemo intwaro nyinshi cyane z'umutwe wa Boko Haram ndetse kinicirwamo abarwanyi bagera kuri 76 buriya mutwe. Perezida Idriss Déby Itno akaba rero yahise asimburwa n'umuhungu we witwa Mahamat Idriss Déby ufite ipeti rya general, ugomba rero kuyobora Chad mu nzibacyuho y'amezi agera kuri 18 nkuko byahise bitangazwa na televiziyo y'igihugu cya Chad. Akaba rero ari inkuru yababaje abantu batandukanye by'umwihariko abaperezida batandukanye bo ku mugabane wa Afurika bakomeje kugenda batanga ubutumwa bw'ihumure kuri uyu mukuru w'igihugu ndetse n'igihugu cya Chad. Akaba rero ari umwe mu baperezida bakundwaga n'abaturage be cyane cyane, akaba aramaze imyaka igera kuri 30 ku butegetsi, bumvikana ko hari byinshi yaramaze kubaka. Madame Louise Mushikiwabo rero akaba ari umwe mu batewe agahinda n'urupfu rwa perezida Idriss Déby Itno wa Chad. Akaba rero mu by'ukuri asimburwa umuhungu witwa Mahamat Déby Idriss nkuko amakuru atugeraho yakomeje kugenda abigaragaza. Perezida wa Chad Idriss Déby Itno yitabye Imana azize ibikomere, yarasiwe ku rugamba n'inyeshyamba majyaruguru y'igihugu. Ibi byemejwe kuri uyu wa kabiri n'umuvugizi w'ingabo z'igihugu. Apfuye yari akimara gutorerwa manda ya gatandatu, yari amaze imyaka 30 ku butegetsi. Jean Damascene Hakuzimana ni umunyamakuru w'umunyarwanda wakoreye ishami ry'umuryango w'abibumbye muri Chad, ubu akaba yiga muri kaminuza ya New Hampshire hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri we kuba Perezida Déby yishwe arasiwe ku rugamba ntibitangaje kuko yajyaga kenshi ku rugamba. Nabibonye mbyutse mu gitondo natunguwe kuko narinzi ko akunda urugamba kandi akunda kujya ku rugamba no kurwana n'abasirikare be akabafasha, ariko kuvuga ko yaguye ku rugamba byo ntibyantunguye kuko mu rugamba nyine abantu bararwana. Ni ibintu akunda rero. Mu mateka ye akenshi yajyaga ku rugamba akajyana n'ingabo, aheruka yo mu kurwanya Boko Haram, hari igihe nabwo yagiye kurwanya inyeshyamba nabwo atwaye indege. Ni ibintu yakundaga mu by'ukuri kuba yagwa mu rugamba rero nk'umusirikare wabigize umwuga nk'uko yakundaga kubyivugira, ntabwo byo byantangaje. Nk'umuntu wabaye muri kiriya gihugu rero urabona haza gukurikiraho iki, cyane cyane ko igisirikare gisa nkaho cyamaze gufata ubutegetsi kandi ni igihugu n'ubusanzwe cyasaga nkaho kiri mu ntambara n'inyeshya? Biragoye kuba wavuga ikizakurikiraho kuko igisirikare cyafashe igihugu nk'uko ubivuze. Umuhungu we wari ushinzwe abamurinda niwe wafashe ubuyobozi bw'inama y'igisirikare igiye gukora inzibacyuho. N'abarobere cyangwa abo barwanaga nabo baruzuye barahari, abo bavaga mu majyaruguru yari yagiye kurwana nabo kandi ntago bari kure cyane y'umurwa mukuru. Uribaza rero uti niki kiri bukurikireho, ukumva biragoye kuba wabisobanura. Ni igihugu kiri hagati y'ibihugu biri mu ntambara. Dufite Libya mu majyaruguru, dufite Sudani hirya, dufite Niger harimo ibyihebe byinshi cyane, hari Nigeria nayo ifite Boko Haram, hari Central African Republic nayo irimo intambara. Biragoye ko wamenya ikiri bukurikireho, gusa ndatekereza ko ibihugu bikomeye nk'Ubufaransa bifite uruhare runini cyane mu miyoborere ya kiriya gihugu, biri butekereze cyangwa biri bugira uruhare runini cyane mu kugena ikiri bukurikireho cyangwa mu gufasha abantu abatuye Chad cyangwa abanye-Chad gutegura ikiri bukurikire urupfu rwa Idriss Déby Itno. Uvuze ko ari igihugu cyari gikikijwe n'ibihugu ahanini birangwamo umutekano muke,
ariko se nacyo ubwacyo ntago ari igihugu umuntu yavuga ko cyari mu mahoro ukurikije ibitero by'inyeshyamba bimaze iminsi biba. Ese izi nyeshyamba ni nyeshyamba nyabaki, zirashaka kugira kuki, ibikorwa byazo byatangiye ryari? Izi nyeshyamba ziratandukanye, ziri mu buryo butandukanye, ariko usanga zimwe zigendana n'agace runaka k'amoko. Barakariye abayisilamu bari ku butegetsi, bamwe ari abakristo, barakariye ubwoko buri ku butegetsi bwa Debi bwitwa abazagawa, ariko ziri mu bice bitandukanye. Icyo zikeneye rero nazo ni ubutegetsi zarwaniraga. Abenshi usanga baranabanye nayo bararwanye bagashwana nyuma. Icyo bakeneye ni ubutegetsi mu by'ukuri, ariko uretse n'inyeshyamba hari n'abaturage nabo ubwabo batishimiye imiyoborere y'igihugu kubera ubukene burangwa muri iki gihugu ndetse na za ruswa. Ibyo byose ni ingorane ku buyobozi, yaba ubwe umaze gupfa ndetse n'uzamukurikira bw'uwo muhungu we ugiye kuyobora mu mezi runaka. Nka Idriss Deby wari ukomeye muri icyo gihugu, noneho ashyizeho umuhungu we, ibyo ngibyo ahubwo ntibigiye gutiza umurindi abo bashakaga guhindura ubutegetsi, bavuga ko ibyabaye bisa nkaho ari ubutegetsi bugumye mu muryango. Icyo cyo rwose ntago gishidikanywaho, kuko niba se wari umusirikare nawe utoroshye, byaramugoye kurwana n'izi nyeshyamba, kandi zirahari koko nk'uko wabivuze. Umuhungu we akaba afashe ubutegetsi n'abasirikare. Biragaragara ko ejo cyangwa ejo bundi atari aho wavuga ngo intambara irarangiye cyangwa iri burari irangiye, ahubwo bishobora kuba bibi kurushaho, kuko izo nyeshyamba zirahari, zira mu nkengero. Hari Boko Haram mu gice cyo hino hano ku kiyaga cya Lake Chad. Ibyo byose n'izindi nyeshyamba ziri mu bice bitandukanye kuva za Sudan. Ibyo byose bishobora gutuma ibintu biba bibi kurushaho, ngenekereje uko ndi kubireba. Hanyuma se uruhare rw'ibihugu bituranye na Chad rwo rwifashe gute, dore ko hari igihe Chad yigeze no guhagarika umubano na Sudani iyishinja ko yari ishyigikiye inyeshyamba zashakaga guhirika ubutegetsi bwa Idriss Deby. Hanyuma hakazamo nanone na ziriya nyeshyamba zituruka muri za Libya. Biroroshye cyane ko wahita ubihuza, kubera ko Idriss Deby mu bigwi bye harimo kuba yaratsinze ingabo za Libya inshuro nyinshi cyane, hanyuma aza gucudikana Gaddafi. Ariko nyuma yaho Gaddafi apfiriye, Libya yabaye igihugu wavuga kitari ku murongo, kirimo inyeshyamba nyinshi cyane. Biroroshye cyane ko inyeshyamba zirwanira muri Libya zihuza n'iziri ku mupaka, cyane ko n'izi ngizi zamanukaga ziva ku mupaka wa Libya. Biroroshye cyane ko bihuza bakagira icyo wakwita nka safe territory, cyangwa bakagira aho bacontrolling. Hanyuma Sudani nayo nk'uko wari ubivuze, nayo yigeze kuba icumbi ry'inyeshyamba zitari nkeya. Ntekereza ko n'ubu ngubu bikiri byo. Hanyuma mu gusoza, Philose, umuntu yavuga ko Idriss Deby asa nkaho asize amateka cyagase. Nk'umuntu wabaye muri kiriya gihugu, nk'ikintu wumva abanyachad benshi bazamwibukiraho ni nk'iki? Idriss Deby muri iyi myaka ni umusirikare warwanya intambara nyinshi cyane, kandi yakundaga kubisubiramo yuko yatanze imbaraga ze kugira ngo abohote iki gihugu. Igice kimwe Yesu kirabyemera, kiranabikunze cyane. Yari n'umuyisilamu, kandi igihugu kirimo abayisilamu batari bakeya. Bazabimwibukiraho ko yagaruye agahenge n'umutekano mu myaka nabayeyo. Mu gihe nabayeyo hari umutekano. Uwo mutekano uzaba kimwe mu byo bazamwibukiraho. Ariko mu mateka ye nanone, ubukene bw'igihugu, ruswa mu gihugu, nawe ubwo yigeze kuvugwa muri ruswa ya miliyoni 2 z'amadolari kuva mu Bushinwa mu myaka yashize, kugira ngo atange isoko ryo gucukura ibitoro. Ibi byose, ruswa, gutonesha n'ubukene mu gihugu, ibi byose nabyo birajya mu mateka ye asize mu gihugu. Philose, ndagushimiye cyane kubw'akanyu uhaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Murakoze cyane Digwe. Umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka, Reporters Without Borders, washyize Uburundi ku mwanya w'147 ku bihugu 180 biri ku rutonde rushya rwerekana uko ibihugu byubahirije uburenganzira bw'itangazamakuru. Raporo y'uwo muryango iheruka yari yashyize Uburundi ku mwanya w'160. Imiryango iharanira uburenganzira bw'abanyamakuru mu Burundi niyemeranya n'iyo raporo.
ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru. Raporo y'ishami mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe Reporters sans frontières yerekana ko muri rusange ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwasubiye inyuma ku mwaka uheze ku isi. RSF ribabazwa n'abamenyeshamakuru barenga 50 bishwe bari ku kazi canke bazira umwuga wabo. Ku Burundi RSF risigura ko habaye utwigoro two kunagura umwuga wo kumenyesha amakuru. Uyu mwaka ico gihugu cungutse ibibanza 13 kuko kiri ku kibanza cijana na 47 kandi ku mwaka uheze Uburundi bwari mu kibanza cijana na 60 ku bihugu 180 vyakozwe ko amatohoza. Arnaud Froger atwari gisata ca Afrika muri Reporters sans frontières yasigurijwe ry'Amerika aho iyo ntambwe yavuye. J'en veux pour preuve évidemment la libération et la grâce accordée aux 4 journalistes. Atubwa mbere n'ingingo ya perezida yo kurekura no guha ikigongwe abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bari bamaze umwaka urenga bafungiye ubusa. Ugushaka kwa perezida ko kugurura amaradiyo yugawe ndetse imwe muri zo Bonesha FM ikaba yaramaze kugururwa. Igisata c'ikimenyeshamakuru Iwacu naco nyene caruguruwe. Ibiganiro byaratanguye kugira ngo amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'ijwi ry'Amerika yugururwe n'ibindi. Twizeye ko utwo twigoro tuzobananya kugira ngo abamenyeshamakuru bakore bigenga dans un environnement beaucoup plus serein, beaucoup plus libre. Naho biruko urunane rw'abamenyeshamakuru IBJ Union Burundaise des Journalistes rwogo sikoro bibona. Alexander Niyunge ko arongoye IBJ yabwijwe ry'Amerika ko ahubwo ku rubuga ubwigenge bwasubiye inyuma cane. Nagahengwe nakamwe jewe mbona umuntu yovuga kuko wovuga ngo bishimikije ko haramenyesha amakuru b'iwacu bari bafunzwe hama bakarekugwa. Ivyo vyoheva bishimwa ko abantu bari barenganijwe hama bagasubizwa mu gateka kabo. Umuntu yofata ngo ni intambwe iteye imbere. Turavye naho twofatira ko radio Bonesha nayo yari yugawe hanyuma bakayirekura igasubira gukora nayo nyene nuko nyene kuko kwa karakarenganya. Nta muntu rero yorenganya umuntu hama ngo bucaca avuga ngo bwangu ibintu ubu vyagenze neza. Iyi raporo irashimwa no bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru mu Burundi. Umukozi mukuru muri ubwo bushikiranganje yabwijwe ry'Amerika ko iyo raporo yerekana neza ingendo ya leta yo kunagura imigenderanire n'icizere mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Yamara yanse kuduhijwi atubwira ko raporo ubwayo yivugira ukuri kuhari. Na sendika y'abamenyesha amakuru mu Burundi yavutse mu mwaka uheze Burundian Journalists Alliance yashikirije kuri mikro y'ijwi ry'Amerika ko naho hakiri agahaze uwo mwuga wateye imbere. Melchior Nicayenzi atwara iyo sendika. Ntivyizanye kuko ari ibikorwa bitari bike vyakozwe na leta. Twovuga aho ngaho nk'ifungurwa y'abamenyesha amakuru b'ikinyamakuru Iwacu mu mpera z'umwaka wa 2020, ariko nawe bimeze ko tukavuga tuti harakwiye kandi yuko nani maradiyo yahora akorera gataka kurundi yosubira akugururwa, ndetse n'amaradiyo mva makungu atagisa uburenganzira bwo gukorera gataka kurundi kuvugira ko nayo ni bagasubira akayaho uburenganzira agakora. Kuko ivyo bikomeza ubwigenge ubwisanzure mu bwo kumenyesha amakuru. Izo ntambamye zivugwa nabo bamenyesha amakuru baserukira abandi. Arnaud Froger atwari gisata ca Afrika muri RSF arazizi akabona ko zizogenda zivaho buke buke. La question des médias suspendus et sanctionnés à régler. Kugurura amaradiyo yose yugawe mu mwaka wa 2015 abamenyesha amakuru barenga 100 bahunze ubu bifuza gutaha guhagarika ubukozi bw'ikibi bukorerwa abamenyesha amakuru nka Jean Bigirimana wa Iwacu haize imyaka 5 atawuzi irengero ryiwe abatega ubwoba n'ibindi.